Hey, Cortea. Ang lang hello. Cortea farm kan zonga leng pui tonga anong khop mai fark ker mai nuam ro khop mai heta hianin farm moi de oma kar la dom ne chip chip na hian om tam shin các cụ đó lốm lề vẫn biết rượu thì giờ bắt phở năng chỉ tập hơi ổn về nuôi thì nên cái hình nga mi hi an zong khoma aquatic plena pat wang khat chen som hisab te wang thum kuang li soma yang nge han lei thina be chuanin helai puna hian tiang lui kor ti chip chip anga hianin in zon be chuain putrewang rong moi deuh deuh leng puya kan oma training kan nei a when hi ani hi na nia ani thum na ni chu chuanin chu atlang puite review kan nei nga kan enjoy nga akim chang chuanin man ro te kan nei lo vai kan record back thelo atlang lo nang te kan record anga chu tangkai tak mai ania ornamental fish khoi tu tan thil tangkai tak ania chu wang chuanin heng hi beginner te tan hriat nge nge turania tin a professional kan lo ngai to te po hen an lo hrelo fo thina chunga chuanin kan hriat theina nin atlang lon le apoi mo zol te karon taranga kim chang ta kan ti thelo wangin mi hriat thiam na karon nge thal bokani ti hian kan konga kortea kan han chol khomwang ania kan tran hun tur khalat lai de hleng boka chuan a khuwa lum de boka wangin kora hian kai kuang te kan mana fern aquarium chaina tur te kha kan zong sim mai maya hei tlema zong chu alo om ve a tin so pui hin kai kuang man thiam khop mai hei mong changin ati de a aman mai zelai kan man nual maya anom do khop mai test kan nei do na aquarium kan siam nimina kan siam kha voina sanga kan da do na tuiti kan feel do na chuwang chuanin achar nge thale thalo ha kan ena hei han ti fai vel meka achar bel man to don bok filawa kan han char nong no khan nimin klai kan huna ta te som puya po atang khop mai in lama tangin ka tar te ronin tuma hei group of na fudel nge mani ko ahlim riau mai he lai mi hiไว้ขอบไม่ที่ซิลิคอนฟังเทมเปอร์อันขันขันิงกับเชตานี่ตะกินดูลาเตนออกมาเฮ็ดลำแห่งกีนี่กันน้องเฮทุงะเฮ็ดลำหมดนี่กันป่วยน้อยๆก็เหมือนกันสาเตนออกมาเช่งแล้วว่าสักอารมณ์ละเช่งแล้วว่าจะมีช่วงจวนนี้กันเราอินมาขวานสักขอบไหมหน่วมลุยๆขอบไหมจังกลางตัวเตะโปะเหมือนเสียโปะมีป่าโปะคอมเพลติชันนี่เจรานี่ที่ข้าการรีพอร์ตนี่ลมมันอมเซลโดนที่อย่างเฮียนี่จู่ๆกันจังเล่นี่เทียมง่ายพวกกันตุ้มเล่พวกนี้วันจุนใส่ถัดให้ล้มครบมาbeginner fish keeper ตานส่วนนี้
voin tluka hlok thak hi om lawang ti turania sangha kan khoi tur kan thlan dan turte aquarium len zong turte chuanin da pol chi le da pol lo chi te e khatiang zong zong kha ni voina chun kan zira a hlok thak le maya chuanin sangha kan thanga aron ken chuanin kan du kan thanga ta chun kan aquarium tho han kan da chuan filtration te o mangang te kan manga eng tin nge kan acclimate ti te kan ena o hei aquarium hi kan siam zong nu kha ali le di taw kan test nuwa yan tui kan da e sanga andon ken kha kan zir tur species kan than kha e kan acclimate meka temperature te kan acclimate anga chumit nuwa kan chu anga hei hi mani chan theu te hi kan zir dir tu nu te le kan zir dir paten an en puya eng species ngen than ti te ti dan tu te min han hril thlap thlap maya hei hi sanga khoi te tan chon thil tangkai tak me nia bultan that thi zan ve zawan tiang khan melai hianin tenga hianin infusoria kan siama infusoria chu naute cho ti meila a te noi cho tur khania balhla le ngok lu te le tuilum kan polati kan da aron piang mai don ni thakop mai yan air kan pe boka tuna hianin tuisen mandan kanin zirtira tuisen hianin nana tam takati dam theya chuwan chuanin sanghatan hin apoi mo em ema atangkaya tlom boka chuwan chuan atidan kan zir uluk em em ani tuna hianin pH test dan kan injectir don meka tui al zong le athur zong kha kan endona ti hian chemical hi kan la chukanga chuan testi pa sangatui kan da kha kan zu farlu tanga tatang chuanin kan han thing de hlekanga arong lolan dan le abur pon lama level injek le number injek kha a color ha kan en mil to mai don ni tatang chuanin a number in pe thlia thlia a sen lam nge kala pol lam ti kha kan en the mai don ni thil harsa ani lama thil ol samania achi te po oma tiang hi chi rang test ki thi ni ti hianin anron keng thlap thlapa hi alkaline lamania pol phut maya he ti hianin amalte ten minen tir zela tunaron en tir le hi acidic lu tukanita kan aquarium a hianin carbon dioxide hi atam ve thei em chumi chu enganga tam nge pai thina ngai to em ti te hi kha kan en ve anga ya chuti lo chu thlai om lo na phei chuan carbon dioxide hi chok tu turanom lo sanghatan khana poi thei ni chuwang chuan thlai kan phun ani poin atam lu tuk chuan atangkai chung lo ti kha hriat turania a test dan kan en don ani
sangha te hi chi rang tam tak an omang hianin anin thla pun don po hianin in thla pun dan chi dang dang an nei ve a chuanin goldfish ten thil zung encornia zung ang te an mamuang khanin tuna hianin angel fish an soi meka angel fish in atuina tur thil mam a on chia atui thin ani ti te anin thil kanin thil fia meka sangha te hi anin ang lo ema a then in lei an mamola in a then in lung an mamoa a then in puk te an mamoa khatiang khanin thla dan sang sang oma ta hian basic deuh in alem nen a video te nen kan ena chuan kan zirtir tu te hi breeding a thiam bik te an ni boka Mizorama om chun te an ni angin an thiam hle ani tuna kan hmula hi angel fish ania kiti khianin a thala ka khianin anu le a pa thiar ram dan te eng tiang huna nge an tuidon hriat dan te an tuidon hmaya en kol dan te an tui dan te le anaute en kol dan thlengin video nen kan monitora chuan fia kel kol takin min sir tira alo mum hlea kan hlok khop mai kan chula dei don